كلام كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. جانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده بحثا حربا بدره دا امگهانا ایدی اشتی بو حرب خلاص بو ظفر حقیه بجه بو ایدی غنیمت دور هاتا غنیمته غنیمت چیه؟ او مال بو بحربه جی کافرات استاندن دما بو مسلمان و کافر بها حرب بکن گویی مسلمان ظفر استاندن و کافر مغلوب بون او مالی بو شون خوبت هیلن جی مسلمان علی بی غنیمت يعني إيدي أو مال الوان عسكري مسلمان تي حرب كلام ده هياما پیغمبر ده چکدان مجاهد يعني عسكري مجاهد هر جرى احتياجي حرب اجمالي خو پیکتانی هنگی دولت اسلامی گوت به ولا زنگین بو پیشکتی بو زحپره و هبو ایدی و سلاحا بکره خوارنه بکره بدی عسكر ولا نبو مجاهد گوت هاتا حربه مالی خو سلاحی خو خوانا خو دبا خو حصبا خو بیچی پرتانی شکیسی خو تمام جمالی خو پیکتانی جهاز و سلاح بگره حتی نان و آبی فرشی خو پرتانی جبر ویه که خدای جل جلاله غنیمت کره حقی وان و غنیمت الوان تنی دهات لوا کرن یکو حتمان حربه کی بود مالی غنیمت جوا تنی ردما پیغمبر سلافا خدا لبی غنیمت با عدالت و دادی داد جمانه عدالت الوان تقسیم که مجاهد شی بلوا کرنا پیغمبر برخنا جدن راضی بود رخنا نکرد رخنا یعنی گو به چوا تحالو اعتراض الاشتری رخنا نکرد اسیر ما گو دو هفته حبی مشرک سکون دسته مسلمان دا اسیر بگون ها اب خوارنا مالی غنیمت امت بره را نه حلال بود و پیغمبر بره امت وانا پیغمبر امت خوی بره گود چون حربا کافرا مالی غنیمت کو بدست دخستن خدای خوارنا وی مالی لوان حرام کرد نگاری بود بخون اینا او مالی گوش کافرا دست خستن چجوری مالی کرن او مال کوم دکرن لدبرکی لبي راست كيوي كومكن اقرا جعزمان ايوي وري ويبخوي يبي شوطين ويتنبكي بريا بيغمبر عليه الصلاه والسلام واو متى بريا بيغمبر عليه الصلاه والسلام غنيمه جبا متى بري حلال نبوليش متى بيغمبر عليه الصلاه والسلام حلال بيا هاتايني اواقش برجع بتا سيدا ولو خيات كل قوات خان ما وتيكو هردو كري بابي مي ادم قابل وهابيل شي دو قربان دان اقرا جعزمان هات قرباناي كي چی گوش صدقه داوش خودی را یا یکی قبول کر یا یکی قبول نکر آره یعنی آگر دهات دشوتان حتی جاری که دیجی پیغمبر دوره کی جانی دمنای بیرامن دیزه چنا حربه و ته گویی مالی غنیمت لب کوم دکن دینه ویدر گویی وی آگر وره بخوی آگر ناخوی به ولا به هنا کا جوا دزی کریه خاینتی کریه یعنی المال هنا شوره برنا دبي بلا يكو ورد دستيقو بدنا من جهار قبيلة جهار عشيرة بابك جهار بابك بلا يكي ورد دستيقو بدنا من كي دزيبه دستيقو يب دستيقو بميني يكو جهار بابك تين دستيقو بدنا دستيقو بيخمري آخر ايه بابك كي بيبت مني دبي ولا خاينتي تنابا بابكيت بباكا عشيرة خوا ايه بابكيت بلا ايدي او ايدي يكو ورد يكو ايدي او بابك تين دسته خودنا دسته بی پیغمبری ایگو دزیا یا یک یا دو دزی کربو میزن کو واس سری کی وکا سری چهله که زیر هیکله چهله که زیر دزیا شغل هلان دیا دوک جی نبری سید یا تبریا ولی چوا آنیا او سری زیر دانی نس ناوی کومه ویدی شنو آگر جازمان هاتیا خواریا یعنی جبا امتی بره يعني شريعتها هر پیغمبره کی بشكل كي بو خدای تعالی شنو بو جويره حلال كربو جديره حرام كربو شنو بو جواره حرام بو جديره حلال بو د مساله طاعات وعبادات ومعاملات هذا جهب جداب نو كهدون لد مساله عقيده توحيد يكيتيا خدا پیغمبر ملائكه جنت جهنم د مساله ايماني عقيدوي ده د مساله توحيد ده همو پیغمبر ادم حتى محمد عليه الصلاه والسلام
همو يك دعوة حمود بي لا اله الا الله جاء الله بيبت الهك وقانونا تشيكي ام سريق وجير بالطويل كسبين جاء الله بيبت حمو ابدع والكلمه تي الهك اليوم قبولناك دبي چاوا ما بهول عندي مسلمان هفته نیارش مشرکان اسیر گرتمون پیغمبر وصیت مسلمان کرد گو بقنجی بوان را معامله بکن و تو اذیت ندنوان اذیت ندنوا اسیرا بقنجی بوان معامله بکن مسلمان وصیتا پیغمبر باش پیکتانین حتی پر جارم ترجیحاوان لخواد کرد یعنی اوسر خورد گرتن و خوارنا قنج ددانوان و یا دیتروان دخوار جارنا گونانی وان هنتک با نان ددان ایسیران و خوارنا خواه بینان دخوارن یعنی بولوشی دکره یعنی مثلا عسکری گو هاتی گو وابو کشی کافره گو هاتی گو وابو کشید میدان حربه دا بمنتی بو و اسیر کن کتن دسیل مسلمان دا مثلا مسلمان چه معامله وارد کرد ناف دين نشانده مشخصش پیغمبر راست بود بله عدالت اسلامی اوه یعنی تنگاری کان نها کی جان دولت سروی عرده کی جان دولت دنیای اسیر کی خواه یکی گلبر وی دولت رابویا او بگره زطم بکی او خوش بیر معامله بکی شکلیکا گوی دگره حتی گوی بین بکی زندان دا یعنی ویدمانا سارا درست ویدمانا سارا هفته شقام گیلی خیرا تاریخی دی ويديسة دكري جي شواطئ بقرا جي شوطاندني بقرا جي هر تقليد ازيد اشكنجلت كلمه پیش دیگه اشتنا مدینه پیغمبر در حق وانده با مسلمان على شیوری مشاورت که کم چیز باید اسیراب کن هنکا مینا حضرت عمر گوتن گو یا رسول خودی افسروکی کفرینا امر بکا بلا سریوان ولی پکاندن و همه سریوان پکین بشور گو امر بکا میونو گو بلا تب سروکی گره کافرانا هنکا جی مینا حضرت ابو بکر گوتن جوان فدیه بسطینا بلا مسلمان پی بقوت ببن هیبی های گو خودی وان هدایت بکی و مسلمان ببن یعنی فکری ابو بکر شو خوشا فکری ویشی وی یعنی نیتا خوش کرد امی فدیه بسطین پراجا بسطین امی وان بردن بدیلا پراد هلقاس پرا بینن امی و بردن اما هم وا پرا دولتان اسلامی وی خورد ببین اکونومیاوی و بلکی مسلمان شی ببین هیبی های گو مسلمان ببن ها پیشتی شیوراندنی مثل پیغمبر بسری خواه إيش نذكر قرار كنادي بأصحابي خود شيوري شو آياتا بيروز يولد بيجي دبي وشاورهم في الأمر دعيشوا كاردا بوالا مشاورتي بكا يعني بيغمبر خدا شيبو قبا عيشك دا هاو وحي هاتبانا دبي مسألة دا وحي قدبانا هالو بكا يجي عيشة مشاورتي نما شيبو خدا قلت يا هالو بكا يدي چنابي قد بي ايه كاي وند بيچه يا خودت بي هالو بكا چه بگوید ای کای فکری وی چه وند بیچه و کهانه ها دنیا دموکراسی دبیچه خودی قرارت دایا دبیات اشتیانی حرام سروک و مظلوم دولتات بیناد به کام رفراندوم میکن ای ملت کام وند بیچه الله الله خودی قرارا خدایا رب العالمین رب کائنات قرارا خدایا گوجت حرام نه بسکن بیری بسکن نه حرام کام ملت امیش ملت پرسن رفراندوم سچی می بکن ملت بیچه هكا من لا تجيبو تمام قو حرام يا ساق قو سربس قو من لا تجي الصدي صدقوا بحرام جي عين بس خذي قلت يا حرام فايز زنا حرام خذي تعالى انا قلت يا فايز الزنا وقماري تشكي حرام شو قلت يا حرام لقوا بكان هب سكنه انبياء تناكل تربيدي بسكنه يا ربي كان ايش ملت الرفراندوم يمكن اي ملت فايز يشكي قمار زنا فايز بلا حلال بي يا ساق يا سربس بي ملت رفراندوم كر جصدي صد حمواجي قو تمام قو يسا ديسة چناني كرقا أفا مرهنة بياسي ناقوا مجي رابو دولتي قبول كر قو تمام يسا اي دولتي تنجبو قو خودي قو تي يساق كر جبو ملت جبو قو ملتي قو تي يساق كر ديسة قبول ناقي تنبقى ديسة چناني تنقاني بمزن رفراندوم كباشا سچم كباشا دبي يسايدا تشتي خودي حرام كري واجي حرام كر چه نبود خودی شریکا قبول نکی توکن شریکی خودی توکن شریکی خودی جبر کو ملت تا گوتی حرام و یاسا تا قرار داد گو یاسا چه نبود
ملت صدی صد گو به یاساقشی چنابه یا پشتی گو خودی قراره خدا ایدی چناب ای ملت که ایدی بیچه ولو نینا ها تشتی گو ایدی خودی بحث نکری ایدی گویا محمد تو مشاورت بکا تید مثلا حربا بدرید وقتی گونو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هاتن جیخوا کوسکی خود درک دانی اصحابی کی پرسی گویا رسول الله گو ما خودی گوتی لبر بجه ببن آن فکرات یا گولا فلان گونا گو فکرام منا ای گویا رسول الله ابدر جیکی تحریکه نباشه گو میچنه فلان دبره الورد براغي امي الويدري امي كوسكي خو وجهي خو نوبتي امي الور بجه ببن انا احسن قولا باش وشنو ويدري معناه بيچيا مده گما خوده گوتي ها شاید گو خوده گوت بيدي ترجيح جوارنينا نكان بنا ولا حالني او در تهلكه جي ولو بيش گو خوده گونين فيدا هم بسكن ونين ويدا هم سكن اعتراض نينس كانوا آيات جرى سمعنا واطعنا به أري أو آيات بيجي نظام كذا سورة دي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة نينا حق نينا جزلامك باورمندرا وشبيرك باورمندرا حق تنيا كنجي دما بو خدي إذا قضى الله ورسوله أمرا وعدي بو خدي ورسوله قرارات شكيدان قوات شوي وهابي إذا تشينابي بو شبي زلام وبيرك باورمندرا أن يكون لهم الخيرة من أمر قويدي حقي واو نقاندري هبي وبكامل كيف أخو مزنم أصل أمن حقي واو ترجيح نينا حقي واو نقاندري نينا ها بو خودی قراره کنه دابه ویدیو عشان توی کیفات چلو بازی بکن ما سلام پشتی شیوراندنه پیغمبر لگورا رای ابو بکر حکم که هی خودی قراره کنه دابه بردا و امر فدیستاندنه جوان دا یعنی دا بونه فدیه خود ده لیبری پشتی استاندنه فدیه و بردانه ایسیرا جبونا بو کوم کرنا مال دنیای د مسلين و پرزگریکن مظن د مسلمان را نبی اساس د مسئله د جبونا اساس يعني د پیرانا پیشی د دنیا نبی مال دنیا نبی پیرانا پیش دا خدا جل جلاله عتاب لپیغمبر کرد لو ملک و پیغمبر او نکشتن و فدیه جوانستان خدا عتاب لو ملک پیغمبر کرد گو چما توان نکشت وتا فدية جواستان بلا تواب كشتان عيني وكر راية حضرت عمر بلا سيدا حضرت عمر ويا وحيه قرآني تام هذاك ويستريوا بكي بلا ولو بعد إدي ناو شو درباسكم أو درباسكم وشو دنام سيران دا أبي پیغمبر عباس وكرا بيوي عقيلة كري أبو طالب وزاواي بي ابو العاص جي هبون لبل مسلمانا هر یک لگورا حالی وی آبوری بفرقی فدیش اسیرا تبستان ده نگو وانا زابای پیغمبرن اقربای وینا آپی وینا قرامی وینا ان فدیش واناستین امی و بلاش بردن ولونینا اون جونی فدیا خوبه این هر کس گوری حالی وی ایگو حالی وی خوش بون مسئله به هم قاسا بینا زح بینا ایگو حالی وی نخوش بون هندوک بینا آبش کسین گو تشتی وان نیجی هبود هنک اسیر هبود مالی وان نبود فقیر بود پرکی گو بدن نبود پیغمبر امری وان کرد گو هر یک جبدیلا فدیا خود 10,000 که مسلمانا هینی نویساندن و خوندنه بکا گو 10,000 که مسلمانا بعد من نویساندن و خوندنه امی تبرد لو را پیغمبر صلافا خدا لبه زح اهتمام بنویساندن خوندن و هینبونا زمان بیانی دکه زح يعني قلت دا بو خوندن نویساندن و بعد زمانی غریب هر دم توصیه بلا سيدا براتیا دینی سر براتیا نسبیره براتیا دینی سر براتیا نسبیره نسب آقا گم هو برای هبیش دی باب يعني مو برای هبیش دی باب بین تمام او براتی کش دی باب خوینا ام برای هبی خوینینا لو عليك ونم مسلمان بي ندري ياخذ ده بي نم مسلمان بي كافر بي ويكي غريبه بي سر الدنيا يقول مسلمان بي ها او مسلمان سر ابراهيم وجنا سبيله اي ابو عزيز اني مسلمان مصعب اي ابو عزيز ابو اسير دسته مسلمان هذا مصعب روجه كي ديت گو مسلمان كي انصاري دسته برايوي ابو عزيز جريد دي يكي انصاري دسته برايوي جريد دي انصاري رو وی باش گره بدا مالی دایکا وی پرا وی فدیا وی بشی
قنج قريده دا نفل تيج سيما قوي باش قريب دا فري ديابي زحفن زاني ببي معلومات ديابيا زاني قوي قنج قريب دا نفل تي فري ديابي زحفن وفرا بشين وكوري قوا ام بارا سيدا ما قلت ما دا وين توينه يشيني قوي باش قريب دا يدي برايبي ابو عزيز جيرا قلت كاكو ما توصى وصيتا منتك يعني تبيشي لا تلتكي قالت قلت مانا وي بردا شعبك جيرا بقرا ما تبيشي لا تلتكي يدي مصعب أب سوا تاريخي دا أب جوابك تاريخية قول براي من أول نتوي ما شاء الله هي براي من أول أنا من براي هبي دين نتوي فهموا ما يجي كان سيدا نزرة أبو سفيان سروكي مشركة إيه غرغري مشركة أبو يدي وين نزرة كيف يعني الصندة كيف الصندة كيف يدي دبيشوناغو قريشي بيشتي في هزيمتي الخوا بقرن يعني جديلاغو الخوا بقرن عقل خو بقرن وطاريتياغو تيدنا بنورا إسلام وإيمان روناهي بكن ياو جديلاغو عقل خو بقرن بحيرا أمي جوية طاريتيا كفري دركبن أمي ولنا الرحنيا إسلامي إيماني لدوفي خو صواربون ودلي خو تجاكينو نيارتي كرن فايا أبو سفياني قوش مرني فلتي نزل دكي قو للسريوي ميري ناكمي حتى قو بمسلمان على حربك ديتر بالسريو خنك قو حتى از حربك دي بمسلمان على بالسريو ازب بالسريو قازي كما حربا مسلمانا حياز بيا حربينكم قو سريو خناش بالسريو مناك سونا شولو ابو سفيان جبونا قو نزرا خو بيك بيني بدو صد زلامي خوي چك داروا بري قدا مدينه لجمهن جهوية مدينة وارداني يعني قوناغا خلورداني وهن الزلامين خور ريكرن هنك دارين خورمي مسلمان شوطان دين ودو مسلمان جي پشتن پشت رجيبا قريان مكة دما پیغمبر بخبر وان حسيا پیغمبر جي بدو صد مسلماني ما البايوان چو لبالي ابو سفيان وهبالي خوش الترصا زاد و متاعی خود درید آبید باری خود زادی خود خوانی خود درید آبید دا باری وان سبک بی زو باز خود خلاص کن دا گو باری وان سبک بی و کاربن خود خلاص کن روین خود خلاص کرن جی پیغمبر صلافا خدا لبی نگهاش دوان و دوگره تشتی گو ابو سفیان و باری خود آبید کن کم کرن و بگریان مدینه خیانتا جهویان یعنی اب جهوی گو المدینه نا لازمه بمسلمان متفق بانا دبي حربين قراري مسلمان كبانا واجكت